kaurusa, ining pagkatitiro, di ka manan magsarangkay, problema maginambitay. Kunya na may problema, buwas may kalipay, amo ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga mabugat, pag urusahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amoy ning solusyon, kita nga kablasanon. Ining pagkaurosa, kaupayan ang resulta, ipaambitan imo problema para matabangan ka.